सपदे ات सपदे दरूद अज़कार खदमात मौजूमात ये पे दूर दूर इलाकों पे कोलगाम पे डिस्ट्रिक्ट कोलगाम तमाम लोग योर शिरकत करान टाइम रूद तक ज़ियारत शरीफ हावन सो सुबह 7 बजे 3 मिनट हो सुबह टाइम बेस नमाज पढ़ित हो 1:30 बजे मज दरूद अज़कार खत्म मौजूमात तो अमे अलाव इन साहिबन हंद के तवरुकात मौजूद इहद निशानदही कर आय तो सयासी सुई कर्ज हाज वो सुई सारी अंदेशक हाज वो पायस पे सयासी सुई कर्ज हाज वो सुई सारी अंदेशक हाज वो पायस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम तुम वुचान वॉइस ऑफ सूफीज़म तो सारे वुचान वाले दोस्तन मोन माइबरुसलाम तो बहुत बट साहिल ये प्रोग्रामस मज जुड़ित नाज़रीन वस बिल्कुल मौजूद जिले कुलगाम पे तकरीबन 10 पे 12 किलोमीटर दूर अ खूबसूरत इलाक यथ इलाक जन नाव मालवन इलाक नाज़रीन मोहतरम ये जन आज उर्स मुबारक इनकाद सपदो चूँकि अम ब्रो यस अनाउंसमेंट कर्मच लाइवस मज तो सारे दोस्तन उर्स मुबारक मनान आव हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह तो नाज़रीन मोहतरम ये गामिक बशकीन इहुंद नाव सजाद सोब तो यम यन क्या बावन तो अमे अलाव क्या पैगाम उर्स मुबारक दिवन ये उर्स मुबारकस मज कम चीज सपदे तो बे ज़ियारत शरीफ क्या खसूसियत सह वातनाव तोहतान ये प्रोग्रामस मज तो रूजू ये जुड़ित अस्सलाम वालेकुम सलाम हजरत तुहद खुश आमदीद वॉइस ऑफ सूफीज़म प्लेटफॉर्मस पे तो गोडनथ यो जान अमी गामिक रोजन वल तो यम ज़ियारत शरीफ नाव वातन तो लकन तान तो आज यु जन दह मनावन आव तो यह कथ मुदा मकसद क्या अमुक मुदा मकसद ये अगर लोग इन ज़ियारतन पे यान अम खुद हिसाब किताब बिल्कुल ठीक रोजान बिल्कुल ज़ियारत शरीफ इहुंद नाव क्या हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल तो नाज़रीन मोहतरम आज यु जन उर्स मुबारक मनावन आव 17 तो 17 युस जन उर्स मुबारक मनावन आव तो अत मज कम चीज सपदे आत्म सपदे दरूद अज़कार खदमात मौजूमात ये पे दूर दूर इलाकों पे कोलगाम पे डिस्ट्रिक्ट कोलगाम तमाम लोग योर शिरकत करान बाकी बोजन वातन दरगाह अंदर बिल्कुल यह 17 जमीदुल अव्वल मनाने ये दो हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह सुन योर वातान तरफात पे लोग योर बट गामस मज तम वातान योर तम ज़ियारतस मज यानी ये ज़ियारत शरीफस मज हर मसलक शिरकत करान खास तौर पर अगर कत करो उर्स मुबारकस पे कुन त मजहबिक लुक ये उर्स मुबारकस मज शिरकत करान नजर गसान जन बूज कि ये क्या हजरात वनान कि क्या तबरुकात मौजूद क्या तो कि वन तिम कम तबरुक हजरत जिंदा सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह सुन मौलाना मुबारक सह 17 जमीदुल यमी दो हाना कर ज़ियारत तमिश तम गसन फौजस उम्मीदवार बिल्कुल आज अगर कत करो उर्स मुबारक क्या टाइम रूद तक ज़ियारत शरीफ हावन सो सुबह 7 बजे 3 मिनट हो सुबह टाइम बेस नमाज पढ़ित हो 1:30 बजे बोजम मगर मे याद क्या तो बोजम करामत चलो क्या परवाह हजरत यमन जोन कि करामत अलबत्ता वनकस यन याद पेवान कहें अमे अलाव अगर कत करो मुख्तलिफ तरफातन सन वली कामीन फेरमित इहुंद मुदा मकसद क्या रोदमुत तो अमे अलाव इहज नसीहत क्या रोजमुत यह नसीहत रोजमुत कि क्या इस्लाम कर जिंदा आज अगर तुम दरगाह अंदर वातन तौर पर आखिरस पे क्या पैगाम यसान तिमन साहिबन खतर दुन यम जन यथ उर्स मुबारकस में शिरकत करान तो पत अदबुक या कुन चीज़ ख्याल थवान वन तमन तो मोहतर दरगाह फैज पाने गसन दरगाह नाज़रीन मोहतरम यह तो लक मकट स्टोरी यथ जन वनकस हजरत सैयद बदियुद्दीन शाह जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह यह ज़ियारत शरीफ वाक़ा जिले कुलगाम पे तकरीबन 10 पे 12 किलोमीटर दूर मालवन इलाकस मज तो ये जन आज उर्स मुबारक इनकाद सपदो तो ये
دور دراز علاقوں پہ لک شرکت کرنے آئے تو یتھ مز درود و اذکار ختم موضوعات تو امہ علاوہ ان صاحبن ہند کی تبرکات موجود اہند نشاندہی کرنے آئے تو لک بڑے جوش و خروش سان بڑے ادب و احترام سان یت عرس مبارکس مز نظر گژھان تو کرک پن حاضری قبول یت زیارت شریف مزید تہ پاو ٹھس یہ وائس آف صوفیزم سہ پلیٹ فارم وادی کشیر ہند مختلف تواریخ بزم تواریخ پروگرام یا بزم ملاقات وادی کشیر ہند یس تہ تواریخ تہذ حالات زندگی تہذ کرامات تہ تام واتن بھرپور کوشش روزان تو آز مالون علاقہ من تہ تام واتنو یہ سٹوری روزو مزید جانکاری خاطر جڑت مے امید کہ پروگرام سٹھا پسند آمت پسند ینس زیادہ سے زیادہ لکن تام واتن کوشش کرن تو کمنٹن من لکھو پن رائے ضرور کہ پروگرام کیا پسند آو تہ تو مزید جانکاری خاطر روزو جڑت مے تھو پن دون من یاد اللہ تعالیٰ تھو تہ صحت و سلامت بخیر وافیت روزو وچھان وائس آف صوفیزم دیو اجازت السلام علیکم.